Rimari Ninchi. Rimari Ninchi. Punchapa Mitakuinimpi. Revista semanal. Rimari Ninchi. Chayaikamu. Tukui Willakuikunata apamuspa. Amasua Maluya Magelia Mata Tanchipa Hankichkan Oklegon Plegona Kainat Chanchike Revista Semanal Rimari Ninchi Nishanwan Kunan Sábado Kimsachunka Oknio Enero Killa Último Puncha Konanga Último Puncha Ollaña Rike Oklegon Pajarín Kaya 1 de febrero Piñeri que ya que son chocolate plegona una que había con a plegona a kai a kiliaricao bien a plegona riuya con atarico ya con atarrevisa de las canchik último villa con aps a caculachka rico a panicharia icona rikai puncha o kuna piricao China gariki China ja a ver kai uchikapchay gusun vilako itaricao kai Defensoría del Pueblo Nichkanico Aujilekona Palegona Municipio Conaya Chay Mayo Patam Cajona Waiho Patam Cajona Chaki Waiho Patam Cajona Chay Llapa Montoray Ajota Limpia y Chiknis Parico Aujilekona Palegona Apurau aman mana niskancho ganas niki chicas hangmana ya kai watanti ya mana niskanga inmediato nenanga konan chaya apurau chaya man kai paragona kachkani que paragona kachkan entonces kai paragona chayamos kanrai con ari que matarorana a limpiar ari que si chum tío ronri que cae para cunao igual o que con pelecona limpia nari que cae para cunao antio tempa ricao porque achkanchi nari que guayjocona achkaja con piña que principalmente selva central selva norte chay con hasta llachta con tapas tío nari que con pelecona loj yari que loj ya wow que chale pani chalai chay nari que con pelecona chaynaja Arike imatan razón chic kai pinachkan chericao municipio kunata de una vista racha de chic nisparicao porque ya pasa coruña chaca accidente chaca upani chicta aparon ricao motope porichkata chaca paitapas achka punjo mandan tarin kunispa municipios de Ayacucho más afectados. Cayun Calau Cajuna, Rique, Baujilegona, Pelegona, porque mana cancho caicano, Rique, Achka, Jolige, Chay Jolige Wan, Chay Jolige Tahapis, Pachay Jolige Wan, Cañan Conata, Alichay Cachina, para limpia y con Anco, para Rico, Baujilegona, Pelegona. China de Ochcanchi, Defensoría del Pueblo, Rico, Baujilegona, Pelegona. Municipio con una pamana cancho en abtenga y mawanta aunque defensor del pueblo hijo talachka al chachi chiquiani aunque ña cachcaña estado de emergencia igual o que le con panicharia icona estado de emergencia cachcapimpas haré que igual mana jolje cancho o acaso estado de emergencia tachore digamos nerhachom nerhachom acaso estado de emergencia pascaja ya jolje nispa manamike nerjajarike estado de emergencia cachcami jolje chic chay jolje chata gastay chic nispa mike ni goro inate
Ima kulikitaman kastangako si kaina waykukuna mayukuna ñuqsiramunqa utaq tiyurunqa utaq riki qakuña ñitironqa hinaptinqa ima qulliqiwanma mana kanchu qulliqi riki municipiokunapa wawqillaykunapa llaykuna ma rimari chaynallataq chaynallataq carretera Oroya qhawqa kaqaya carretera Oroya qhawqa kachkan wichqasqa kunan punchaw kaykullasqa wichqasqa imaynanpi wakiqninki niskankichik quizás paro chikikarun nispa mana chaqa eriki jaja ripu kuykun wawqillaykuna pallaykuna chaypa sutin riki deslizamiento rikaw ripu kaykaramun hinatin maynintama carro pasanqa sechum jaja ripu kaykamuspa carreterata ñitiroptinqa chay Oroya jawqa kay carretera central nisqan wawqillaykuna pallaykuna wichqasqa karullarqa kunan punchaw seguramente tukuy punchaw alchaykullarqaku limpiaykullarqaku kay zona Curiacaca ninkuchu chay lawpi riki chay jaja wichirukuykusqa urqu riki ripu kaykamun ñanpa hawanman carreterapa hawanman justamente chaykunatami nisqan Defensoría del Pueblo kay Defensoría del Pueblo Ayacuchum kay kunan kaypiqa riki niwachkanchik kay medidas inmediatas nispaqa rikaw y chayna riki wawqillaykuna pani chayllaykuna mana chayllachu maypimi rikuchkarqanchik kay chapichu bueno mana chaykamalla riki kay parteman kaqa kunanpas paraykamuchkan riki paraykamuchkan carnavalerokunata riki qhariaron pero igual kuytikunakunallaña tuqyamuchkan kay Huamangapi kunan punchaw lanzamiento de carnaval ayacuchano riki wawqillaykuna pallaykuna así que carnaval ayacuchano lanzamientota ruraykullanku kunan punchaw y kay hamuq semanataqa ñachusmi carnaval ña rikaw entonces chaqaya para rikaw tiempomanta para yaqa pichqa hora mantami pichqa hora yaqa suqta horamanta ñachus para kaykamun rikaw pichqa hora manaraq suqta horaman chayachkaptinchikmi chay kaykamun chaymanta hinalla siguikuchkan hinaspa kunan qhawachkani riki kay justamente informe del clima nisqanpi hinatin nisqan riki paraqa tukuy totas parakullanqa nispam riki a ver ima horakama nisqanta a ver las 2 medianoche achiyaqkama incluso paqarinpas chawpi punchawkamaraqa chayaspaq chayakunqa nisqan rikaw chaynachu kanja ima hinaya huk rato riki tutakuna samakacharinqa nisqanta rikaw hinaptinqa sichum siguikunqa hinaptinqa seguramente huk lawkunapi riki aparqarinqa chayna riki lluqlla imatapas porque ña willarqaykichik ña rikaw ña willarqaykichik ña viernes sábado domingo nisyu para kanqa nispam riki nimuarqanchik senamimanta riki wawqillaykuna pallaykuna entonces kaqaya niwachkanchik hayka llaqta casi más de 800 casi 900 distritos afectado kanqa nisparqa incluso nimuarqanchik senami yaqa llapachallan waranqa masmi kachkan distritukunaqa riki wawqillaykuna pallaykuna y chay llapanmanta riki casi más de la mitad más casi 900 800 y picos chaynan sachakuypi kanqa kay kimsa punchaw nisqanmi kay kimsa punchawsi nisyu para kanqa riki rimari wawqillaykuna pallaykuna avanzananchik kachkan riki chayñata riki chaynallataq celularkuna arichisi rimarqanchik kunanpas yapachaykusunchik rikaw celularkunatas manaña riki kunan wataqa warmakuna apanqakuñachu colegioman prohibido wawqillaykuna prohibido solamente casos con permiso especial ima permiso especial taqchay por ejemplo kanman riki autorización especial por emergencia emergencia periki kuna riki chay celular apanmanku por salud quizá unqunpa riki warma wañuyo mañayuqpas utaq riki discapacidad acreditada discapacidad ñuqa discapacidad kani nispapas mana apaqchu sino tarjetaykita qhawachinayki ñuqapa discapacidad kani aylluy qayanay quqariwananpaq carruwan hamunanpaq apawananpaq kaynawananpaq ya está pues wawqillaykuna pallaykuna chayllawan rika prohibido celular en los colegios wawqillaykuna pallaykuna colegio escuela chaynata nikaramun Ministerio de Educación chayna warmakuna kuna extrañaronqa celularman acostumbrakuron hasta colegiopipas clase horapas celularwan kachkanku rika profesor clase dictakutin seguramente interrumpisparaq rika chayna riki wawqillaykuna pallaykuna chayna riki pasakullachkan chayñata riki chaynallataq choques mama accidente pasakurun riki wawqillaykuna pallaykuna
kay ruta Wanta Santillana Torongana nisqan lawpi kay Wanta lawpi awqillaykuna pallaykuna accidente pasakuron chay periki huknin wañukullan huknin ñataq riki kirisqa kachkan paykuna kasqa dirigente wawqillaykuna pallaykuna dirigente paymi kasqa dirigente social tayta Efraín Maywa payriki nisio grave kachkan hospital wawqillaykuna pallaykuna porque camioneta riki qaqata ripukuykusqanrayku kay sector Torongana ruta Wanta Santillana nisqanpi y chaypita riki wawqillaykuna pallaykuna camioneta riki urquta waqsarullasqa y chaypi riki kay Jorge Luis Ramos Alarcón wañukullan y chayniyata riki chay kirisqata tayta Efraíntañata hospital de Wanta nisqanman apamullarqaku mari wawqillaykuna pallaykuna chayniyata chunka kimsayuq kirisqa kay Ancash lawpipas chaqay riki omnibus waqsarusqa urquta kay qhawachkanchik omnibusta waqsarusqanqa kay waqtan kanchu rika copiloto law rika paqway pirqaman laqanasqa wawqillaykuna pallaykuna pirqapa partin hinaña kay sumaqchata pirqaman churakurusqa wawqillaykuna pallaykuna kay accidente pasakurun riki kay carretera Yaután nisqanpi kay provincia Casmawak Ancash lawpi chayta riki qhawaykullachkanku imaynanpis accidente pasakurun nispa chaypi riki chunka kimsayuq mana iskay chunka hukniyuq pasajero risqa chay iskay chunka hukniyuqmantas chunka kimsayuq kirisqa suqtañataqsi warmakuna taxa warmakuna paykunas kasqaku riki Liga Sur Masculino Deportivo nisqan wawqillaykuna pallaykuna chay riki kay suqta warmakuna tawan chayñata riki chay wakiq kirisqakunatawan chay chunka kimsanta riki Hospital Nuevo Chimbote nisqanman apallarqaku imas pasakusqa riki kay camión kay ómnibus camión nisqaniña ómnibus tapas kay ómnibus riki wawqillaykuna panichallaykuna huk carruwan riki yaqa chukananpaq hina kachkasqa chaysi riki mana chay carro chukarunanpaq chay chofer riki qhiwichaykusqa hinaspan riki waqsarun urquta kuchuta riki wawqillaykuna pallaykuna mari chaynallataq transportista de ladrillos chaqaya kay Rumichacapi kay vía Los Libertadores nisqanpi kay sector Rumichaca chaypi chaqaya puytikurusqa wawqillaykuna pallaykuna kay camión puytikurun imaynanpi kay vía Los Libertadores paqway toqullaña kasqanpi riki wawqichallaykuna panichallaykuna riki ladrillota apasqa carretera patallanmanmi wichiykurusqapas waqtanparusqa wawqillaykuna paychallaykuna manam ni ukutapas qaqatapas ripusqachu kay vía Los Libertadores achkañam camionkuna riki kay ladrillo apaqkuna puytikurun qayninpa pasaq killapipas puytikururqa chayqa urachakamaraqmi ripurusqa rika chay justo uchkuchakuna kachkan chay uchkuchakuna riki wawqillaykuna pallaykuna huklaw chanta qhiwisqanpi camión puytirachisqa riki wawqillaykuna panchallaykuna chayna pasakuruq kunanñataq riki igual pasakurun riki waqay nada curvachallapi wawqillaykuna nada curvachallapi seguramente velocidadwan amurqa hinaspa riki uchkuchakuna chay qhiwisqanpi riki puytikurun wawqillaykuna pallillaykuna y chayñataq riki nin kay piloto copiloto iskayninmi riki kirisqa tarikurullanku ariñitinakurunku riki kay waqtanpayurqa rika incluso kay altunta kichaspa riki hurqunakurqaku según videoman hina riki wawqillaykuna pallaykuna riki kachkanmi video pero igual yanapanakuykunku riki wawqillaykuna pallaykuna puro transportistas richay pasakurun riki más o menos 8:20 de la mañana nisqanta riki vía Los Libertadores peqa carrukuna kikillanmantam sirikun wawqillaykuna pallaykuna kikillanmantam sirikun manam chay precisuraqchu chay choque nisqan riki ari kantaqma chay choquekunapas pero kantaqma chay riki puñuysan ripuykun pero kayqa pampachapi riki wawqillaykuna pallaykuna pampachapi kay carretera patachallanman tikrachakuykusqapas wawqillaykuna panchallaykuna mas rimari ari kachkanmi videopas permanente video churasunchiñachu porque apuramanmi avanzaranchik kachkan riki wawqillaykuna pallaykuna willakuykuna achka kasqanrayku chayñata riki chaynallataq wawqichallaykuna panchallaykuna
na trabajador que gagaya wañu kullasqa perja wichi kuspañi terullatin wawqichallaykuna panchallaykuna perja wichi kuspañi terullanriki trabajador de construcción civil perkaqtari wawqillaykuna pallaykuna kay cercado de Lima nisqanpi ari paymiriki kasqa Pablo Giancarlos Yesca Panayfo mamallay mama kimsa soteograj kakusqapas a ver Pablo Giancarlos Yescas Panayflo chay no achka soteograj wawqillaykuna pallaykuna pairiki kay carpintería nisqantariki rurachkarqa o sea chay tablakunata ya takachkarqa chay construcción pipas kanmi carpinterokuna rika tablakunata chakan rika chay perqa wichinanpaq utaq arman rika na chay columnakunata plantashpa utaqa techo ruwananpaq chaypimi chay carpinterokuna trabajaqpa con rika wawqillaykuna pero carpinteros en construcción rika. Entonces chay pasakurun riki wawqillaykuna pallaykuna kunan punchaw kay avenida Argentina cuadra 22 nisqanpi kay cercado de Lima y chaypitaq riki chay wichikaykaramun riki perja hinaspa ñitirun y chay periki mana hurqunankukama wañukullasqa wawqillaykuna pani challaykuna kay tayta Pablo Giancarlos Yesca Panayfa pairiki kimsa chunka isqunni watayuq kasqa riki wawqichalay pani chalay chayman siriki chayaron ayllukuna hinaspariki nin chayraqmi llamka pachakuyta qallaykullarqa nispa manas ni qullqichallankupis kanraqchu riki wawqillaykuna pallaykuna chayraq yaykurutinqa imatama kimsa puncha hinallaraqsi yaykuchaykusqaqa manas unayraqchu wawqillaykuna pallaykuna quilla imaña kanman hinatin miki quillaña chaynaqa rikachkanñamiki chaypi ganapachakusqan chaywan nispa rika kunanqa gastupaqpis kanchu wawqillaykuna pani challaykuna chaymiki nisqanku kayta tumpata takuychakuykuchunku imaynanpi riki chay perqa wichiykamusqa nispa harina chayna riki perqakunataqa sumaqta takyachispa riki rurana kay wamankapipas achka qhawaqpiñam riki perqakunaqa wichiykarispa riki ñitirqarin runakunata riki llamkaqkunata riki wawqillaykuna pallaykuna chay riki nin kaypi riki taparusqa allpa hinatin mana pipas riki kaypi atirqachu chay ratulla yanapaykuyta riki wawqillaykuna panchallaykuna kay tayta Yescaspas rika chayna apellido kasqa pay riki kimsa churichankunata dejaykun riki iskaysi uña warmakunaraq y warmichallantapas dejaykuntaq riki chay riki kay warmakuna nishtachkan riki yanapakuyta primero taytanta pampaykunankupaq chaymantaqa riki vida pasanankupaq riki wawqillaykuna pani challaykuna chayñataq chaynallataq kay delincuencia nisqanmanta rimaptinchik riki wawqillaykuna pallaykuna kay sicariokunaqa kunanqa utilizachkanku kay tecnología nisqanta riki ima tecnologíata chay dron nisqanta chay chuspichata riki wawqillaykuna pallaykuna chay chuspicha chay dron ninku riki mistirimaypi chay dronta riki paykuna pawachinko altuman hinaspa riki maypi chaypi chay transportista kasqantapas hawanku hinaspan siriki hatiykuspankuqa ñariki dron riqsirun ñatin hatiykunku ñarika hinaspaqa wañuykarachinku o balearonku o dinamitaykunku ya según munasqankuta ñariki wawqillaykuna pallaykuna ruranku kay mana allin delincuentes chaqay riki kay Policía Nacional Perú riki hapiron iskay runakunata paykuna riki dronta riki hawachkasqaku chay espionaje nisqanta o reglaje de choferes nisqanta ruwachkaqta wawqillaykuna pallaykuna paykunas kanman riki karqa alias cacheteman pertenece y makinpitaq tarinku arma dinamita riki wawqillaykuna panchallaykuna que tal suwakuna riki hasta tecnologíatapas utilizachkanku riki favorecinakunankupaq riki paykuna chay delincuencia nisqan ruwanankupaq ya chayñata riki chaynallataq qué tal wawqillaykuna mamallay mama kayqa imataq kayqa Icapes riki wawqillaykuna panchallaykuna Icapes riki alcalde de los Aquijes nisqanta tayta Eduard Amoroto payta riki balawan wawqillaykuna pallaykuna hati kacharusqaku
kay ika llaqtapi manan kunaqa alcalde kunapas isca pancho awqillaykuna pallaykuna kaqayqa ikapi riki alcalde de los Aquijes chayna distrito riki kachkan awqillaykuna pallaykuna ikapi Taita Edward Amoroto Ramos Paita riki atacarunku balawan kay sector Warangal nisqanpi kay ikapi chaysiki paita iskay bala hapi rullasqa chaysiriki aparunku apurallaman kay hospital de emergencia hospital regional de Ica nisqanman por emergencia riki wawqillaykuna pani challaykuna chaytaq riki policiakuna tajwichakuchkanpi maytaq chay ruraqnin nispa riki hatikachaykuchkanku wawqillaykuna pallaykuna pero chay tarwaruspa riki chay mana allin runakuna ayqikun mana yachakunchu riki imaynanpis chay balawan hatikacharunku kay alcaldita Ica lawpi riki wawqillaykuna pani challaykuna. Nota editorial nisqanti wawqillaykuna pallaykuna tukuykunchik kunan sábado 31 de enero riki wawqillaykuna pani challaykuna kunan riki claro apuraman rimaykunchik riki kay noticias regionales nisqanta kunan yaykusunchik kay noticias internacionales nisqanta riki wawqillaykuna pani challaykuna kay pisaschakuy kachkan riki ancha sachakuykuna kachkan riki willakuyman hina wawqillaykuna pallaykuna wakiq nichkanku ñan chay tercera guerra mundial hallakuykunña kunan ichaqa nispa pero chaytaya kunan chihap challasunchik pe puntataqa kay willakuytaraq riki wawqillaykuna pallaykuna kay willakuytaraq riki qhawaykullasunchik kay Colombiapi kay vicinunchik llaqta Colombiapis congresista wañukullan wawqillaykuna pallaykuna ipaywan kuskata riki chunka tawayuq runakunapas imaynanpi astawanqa kay congresista Diógenes Quintero Amaya pay riki wañukullan accidente aéreo nisqanpi wak avionpi riki illallachkarqa chay chunka tawayuq pasajerontin paywanqa chunka pichqa riki hinaspa chay piloto copiloto paykunapiqa mas riki paykuna riki chay avionetapi purillachkarqaku kay riki mana hatun avión sucho sino avionetalla riki taxalla riki wawqillaykuna panchallaykuna kay sector Satena nisqanpis chay pasakurun riki kay playa Belén lawpi seguramente chay playa Belén law chaypiqa riki zona turístico imaraqpa riki playakuna kasqanraykuqa wa Colombia lawpi chay riki nin riki wawqillaykuna paykuna wakiq chay runa riqkunapas igual chaypitaq riki richkarqa paykuna alli wañukullanku kay avioneta riki pawarisqa rota Cúcuta Ocaña nisqan law hinaptan siriki kay kachkan yunka riki nisyu yunka sachakuna chaypi riki toqyaron wawqillaykuna pallaykuna hinaspa riki chay avión pas chayman wakman riki chay yunkapi wichin wawqillaykuna pallaykuna chaypi wañukullanmanku kasqa chayñata riki chaynallataq kay Donald Trump riki wawqillaykuna pallaykuna presidente estadounidense paytas riki ña nichkanku hariasunchikmi presidente kayninmanta nispa chaqaya chunka iskayniyuq estado pichqa chunka iskayniyuq estadokunam kan Estados Unidospi pero chay llapanmanta chunka iskayniyuq estados chaypi riki wawqillaykuna panchallaykuna Corte Suprema nikurun riki ñuqanchikqa kaypi riki manañan husunñachu protección tayta Trumpman llaqtanchikman hamuptinqa imapas kaptinqa nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chaysi riki waklawpiqa claro paypaq protección ninkan riki protección militar riki wawqillaykuna panchallaykuna riki especial riki militar ninkuna kakun tropa riki kay Perú Castillo pa tropanmantapas marra riki mana chay tropallan chay cuidaqllan entregaykurusqa justiciaman chayna riki Donald Trump kan riki tropan cuidaqnin riki wawqillaykuna pallaykuna
y chay siriki incluso congrestakunapas kay manhapipakos nichkan ñuqanchik kay Donald Trump riki vacanciata ruasunchik nispa riki ña incluso firma y kurunkuña wawqillaykuna pallaykuna aspa presentachkanku riki kay vacanciata kay tayta Donald Trump ruanankupaq imaynanpi porque pay América Estados Unidos ta destruikullachkan primero chay migración nisqanta riki chay llapa migrantekunata qhariaramun riki wawqillaykuna pallaykuna hinallara qhariamuchkan wakiqtaqa ña qhariaramunña pero wakiqtaqa hinallara qhariamuchkan chaypi riki wakiqkunaqa chinkarqarin nichkanku y chaynapi wawqillaykuna pallaykuna kay pasakuchkan sachakuy riki primero chaymanta segundo porque kay Donald Trump miki llumpayta llaqtakunawan peleachkan riki chay famosos arancelazos nisqan o guerra de aranceles kaytaqa riki cobrarosaykim kaynatam 10%, 20%, hasta 100%, hasta 500% aranceles cobranakuy riki wawqillaykuna pallaykuna y chaypitaq riki economía de Estados Unidos nisqanta fracasachishkan chayñataq riki chayñataq hukñataq porque iskaytami rimarunchik hukmiki migrante hukñataqmi aranceles hukñataq riki wawqillaykuna pallaykuna guerrawan riki munapayachkan llapa llaqtakunata chaqa Venezuelataqa yaykurun ña Donald Trump riki tayta Nicolás Madurota qurqurachin chayñata ruayta munachkan Cubawan chayñata ruayta munachkan Mexicowan chayñata ruayta munachkan Brasilwan chayñata ruayta munachkan Groenlandia chaytapas dueñayta munachkan Canadá chaytapas dueñayta munachkan y chaynallata riki huklaw llaqtakunawanpas chayna riki por ejemplo caso de Irán kunan chaymanta qhawarisunchik wawqillaykuna pallaykuna y huklaw llaqta países africanos chaykunapipas igual riki riki guerrawan riki ñuqaqa imatam ninku payta imatama tayta Trump yanqapas yanqa chay guerrawan atipakunki nispa manachun kay presidente brasileño rimapaykurqinati imatataq contestakurqa kay Donald Trump ñuqapaqa suficientem kapuwan soldadoy bukiykuna avión niykuna armaykuna ñuqaqa pitapas maytapas permisotaqa mañakuymanchu atakaspaqa atakaykuymanmi ima llaqtatapas nispa riki wawqillaykuna pallaykuna rimarirqa y chaymanta manaña hikutankuñachu riki wawqillaykuna pallaykuna kay Donald Trumptaqa chaymantaqa y chayñata riki wawqillaykuna pallaykuna chaynallataq riki wawqillaykuna panichalyaykuna kay Siria miki kay Israel pa bisinullan riki hanaychallan llaqta wawqillaykuna panichalyaykuna chaypi riki kachkarqa tropas rusas chayñataq tropas estadounidenses chay tropas rusas y wawqillaykuna pallaykuna ripukunkuña kay Siria nisqanmanta chay aviones civiles nisqantas utilizasqaku wawqillaykuna pallaykuna aviones comerciales ninkutaq riki chayta riki chay machu avionkunatas utilizasqaku yaqa iskay chunka tawayuq avionta ninchu docenampis avionpas wawqillaykuna pallaykuna kay Siriaman tiyasqa hinaptinsi rikuqninkuna hawan hinaptin riki carga con llapa tropakuna paquete riki wawqillaykuna pallaykuna llapa imachankunapas hinaspa riki ripun manku kasqa nispa nin riki wawqillaykuna pallaykuna kachkan videokunapa riki chay videokunata mana churaswanchu porque mana chayqa mismo riki kay Facebook cortarapuasunchik riki chay videokunaqa mana kay noticias regionales, nacionales, chayllapin chay videokunata, fotokunata churaswanchik chaymi kunanqa riki mapallanta churaykamunchik pero igual wakiq partichakunapiqa tumpata churakachasunma entonces chayna riki wawqillaykuna pallaykuna kay Siriamantas Rusia riki chay base militar ninmanta retirakun imaynampi imatach yachan kay tayta Putin nichkanku chaynapi anchu rachin porque Siriapi miki karqa riki chay problema riki problema natimi iskayman arakinasqa Siria pero imaynampitaq chay base militarta anchurichinmanku karqa porque nichkanku guerra mismirita munachkan
Hinaptin meriki mana siriatak aterungakuchu protegita no chaysi mejor ancho richakullaña nispa riki wawqillaykuna pallaykuna chaynallatak risunchik kay Iranman riki Iranman risunchik chaysi riki kay lunes punchawta machu qayninpa nirqaykichik rika kay pasaqa programanchikpi chay machullay machu porta aviones Abraham Lincoln nisqansi riki chinkaron, o sea, apagay llapa chay teléfono celular nin chay GPS inkunata apagay kusqariki wawqillaykuna pallaykuna aspariki chinkaros qarikaw kay kachkar qariki kay mar Venezuela chimpanpi riki wawqillaykuna pachallaykuna chaypi kachkarqa chaymanta chinkaron riki hinaspa nirqaku riki chinkaron hinaspa seguramente richkan wak Iranmancha nispa chay siriki kay lunes punchawpaqa chay arusqa Iranman chiqap tapuni y chaypiña kay lunes punchawmanta tarikullachkan kay machullay machu porta aviones Abraham Lincoln nisqan riki wawqillaykuna pallaykuna chayman chay arusqa riki semanantin rirqa riki wawqillaykuna pallaykuna riki y chayna nisqanku kay imaynanpitaq kay machullay machu porta aviones kaqa kaypi incluso mapachatapas qhawachkanchikraq rikaw kaypi kaqa chay porta aviones kaypi kachkan rikaw chay qariki mana sapallanchu purin sino chay buques de guerrayuqkunaraqmi imaynanpis sutin porta aviones chay buquipi miki kan aeropuerto como chay aeropuerto kan chay buquipa hinaptin miki wawqillaykuna panichallaykuna avión tiyan, avión pawan, helicóptero, aunque helicóptero tiyanme chay wakiqa avión guerrakunamanpas, por ejemplo kay Madurota hapispa portaavión mancho aparqaku o avión de guerra mancho aparqaku imaynaya o buque de guerra mancho aparqaku imaynaya avión de guerra niskantam kay helicóptero aparqaku riki buque mamallaman pantachkanchik chusao pampa chaykullachik nama chay apurado perikao se me pantaron. Entonces inscarganchik kay Maduro apasparika chay buque de guerra manse riki chay helicóptero tiyanman karqa nispaninko rikao pero kay portaaviones mana helicóptero patiyanallanchu sino chay pega avión kona tiyan achka wawqillaykuna chay avionetas de guerra ya manay kay pasajero apaq pues tiyan ya rikao chay aeropuerto yoq chaymi sutin portaaviones y chay piriki tarikullachkan kay cercanpiña kay justo flecha chayraq kachkan nik wawqillaykuna pallaykuna es para que niscanco rica incluso ñas riki kay espacio aéreo de Irán ni son chikrikao o sea kay alton si kay Irán alton chaynata Israel alton iskayninga Irán alton Israel alton tasmanaña avión pawan ñachu kay kaypi qhawachkanchik Irán tam tumpa nallata rikao kay imam mapachallata rikao pero kay waqtankunap qhawachkanchik kay nachakunata rikao kay dibujuchakunata kay sapa dibujucha sapa puntucham kay ya cruzchakuna hinam kachkan kaychakunam avionchakuna riki wawqillaykuna pallaykuna avionchakunata qhawachkanchik kaykuna machucha avionkunaya ni kay wamankaman chay avionqa tiyamunchu kay wamankaman takshallam avionkunaq tiyamun chay machu avionkuna kay huk lawllanta purikuchkan riki wawqillaykuna pallaykuna manas Irán altunta pawanchu ñarik wichqaykusqaña kachkan imaynanpi qunqaytapas chay avión pawaq sumllalla runa apaq sumllalla qunqaytapas riki armata apamunman bombata apamunman o chaywan pantachikuspalla Estados Unidospa llapa chay avión de guerrankuna yayku imaramunman nispa riki wichqaron wawqillaykuna pallaykuna y chaytaqa kikin Irán wichqaron riki mana riki Estados Unidos sino kikin Irán si wawqillaykuna pallaykuna wichqaron y chayna riki lluqsiykaramun riki kay informe especial nisqan y llapallan chay llamkaqkunata niykuron riki amam ima aviontapas chaskinkichikchu nispa aeropuertokunatapas willaykullan kimsa killantinpaq wawqillaykuna pallaykuna y kunan riki hayninpa domingomantaraq hayninpa domingo 25 de enero chay punchawmanta riki wichqaykullanku hasta 25 de abril
punchaukama switch jarayakun hinatenqa riki avionninta manaña imatapas apangakuñachu ni encomienda ni carta nada cartapas maynintaña rikunqa rikaw encomiendakunapas chayna pasakuchkan riki wak Iranpa awqillaykunapa mana chayllachu kay semanatas probaykurunku riki imaynan kay Venezuelapi probarurqaku Venezuelapipas pruebapayarqakum kay guerra electrónica nisqanta rikunan chayta riki ruraykunku kay Asia Menor ninkum riki awqillaykunapa kay llapan qhawasqanchitaqa kaypim kachkan rikaw Israel, Jordán, Siria, Irán, Arabia Saudita chay llapan llaqtakuna kaychapim kachkan justo Israel chaychapi kaqañuqa churachkani kay uchuychalla llaqtachaman riki mapapi qhawachakut uchuychalla chaymi Israel ya. Entonces wawqillaykuna pallaykuna nisunchik ya kay llapachallan kay Medio Oriente nisqanpi kaypi a ver kay dibujuta raykusunchik a ver dibujuta raykusunchik kay mapa hawanpi ahí más o menos así kay zonapis wawqillaykuna más o menos kaynanpa rigaw kaypi riki chay guerra electrónica nisqan kaykunman kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna pruebaykullasqaku enatin semana funcionasqachu chay GPS chaqa nirikaw Estados Unidos interrumpikusqa riki señales de GPS nisqanta maykunapis kasqa chay apagón kasqa Arabia Saudí, Kuwait y el Golfo Pérsico nisqanpa wawqillaykuna entonces malta dibujachkasanchik kay dibujuchata rikaw a ver kaypi apachaykusunchik kay no está bien allí están dibujanchik kay zonapi apagaykuraku está bien. Entonces chaypis apagaykusqaku kay guerra electrónica nisqan llapa imata riki imapas prender riki radio radar chay GPS celular chay riki wawqillaykuna apagaykurqa y justo chay apagaykusqanku ratum willakuy rikurimurqa imallapara haykallapara apagaronku seguramente kunan tutachikunan punchawchiriki guerra hallakuykunqa kay Medio Oriente nisqanpari Medio Oriente taqma kay llapan kay mapachaw qhawachkanchik kay llapanta sutinchanku Medio Oriente o Asia Menor Bibliata qhawaychik chay Asia Menor manta rimachkan rikaw. Entonces wawqillaykuna pallaykuna chay Asia Menor Medio Oriente nisqanpi riki chay apagaykusqaku señales de navegación GPS chaykunas afectasqa kasqa chaqa niskanchik Arabia Saudí, Kuwait, aguas estratégicas Golfo Pérsico chaypi riki militarkuna riki manaña hawayta atisqakuñachu riki maypi chaypi riki carronku avionninku imanku kasqantapis porque chay GPS manachu kay hasta mana llaqta runaqa yachanchikchu pero ichaqa hasta municipio pican chay carro de serenazgo serenazgo carro chaypas GPS uqmi chayqa yachasqalla maypi tarikusqan mayman risqan ima hora risqan marcasqa chayllan chay serenazgo carro imawantaq controlanku GPS wan entonces chay GPS controlan riki kayna carrokunata avionkunata incluso runakunapas chay atisapachankunaqa qullqisapachankunaqa GPS uqmi mana kay GPS taqa estadollachu riki kay carronkunapas chaynakunapa utilizan GPS taqa hampas ñuqapas utilizaswanmi por ejemplo kay Ayacuchupikunataq chay GPS ta utilizan carroyuqkuna principalmente kunan chay carroyki kan motoyki kan GPS ta churaykunki celularniki kan GPS ta churaykunki chaymi ki suwarusuptikiqa chay GPS wan qatipaykunki wawqillaykuna pallaykuna chaypaqmi chay GPS servikun riki GPS wan qatipaykunki kay Ayacuchupi carrokuna GPS yuq purikunpas riki entonces kay GPS apagayninkuqa mana estado carrokuna o maquinakunallatachu riki hawan o servichin mana chay GPS wanqa kay particular kunatapas chay apagaronku por algo será incluso ningrikaw
chaywanqa incluso chay GPS wanqa hawankum chay drones nisqantapas drones kuna kaylawman waklawman purin chay GPS llawanmiki chayllawan controlanku riki maylawan chaylawan risqantapas y chaykunatapas hawan chay siriki ninku ama irán kaylawta hawamuspan kay bukikunata atacaronanpaq si chay GPS ta apagaronku nispariki chay guerra electrónica pero chaymantaqa ñakaqlla seguramente activaronku ñarik wawqillaykuna yaqa puncha iskay puncha hinachusmi apagasqa karqa kay sistema de GPS nisqan chaypan sutin chay guerra electrónica riki wawqillaykuna kunan tiempo riki imapas controlasqallañam chaynallataq kaqaya huk rimay rikuriramun como chay punchaw GPS tariki apagaykurqaku y chaypitaqmi kay willakuy no sé si chiqapchu llullachu imaynacha wawqillaykuna panchallaykuna kayta tikrachaykusunchik por prevención yanqañataq agachaynachaykusunchik wawqillaykuna pallaykuna por prevención entonces nichkarqanchik como chay GPS ta apagaron kunatin mana willakuy lluqsimurqachu wak Iránmanta hinaptinmi ninku chay tayta líder supremo Ali Ayatollah Ali Khamenei chaynam sutin fotopa hawachkanchik paytam venenaronku nispa kaqay incluso fotopas lluqsimurqa rika maquinakuna conectasqa cierto tachu chay venenarorqaku imaynacha wawqillaykuna panichallaykuna chay si karqa riki kayna pakan willakuylla rikaw incluso riki karqa riki movilización militar nisqan wawqillaykuna pallaykuna sichum chay pasakurunman karqa piyayaykunman karqa kachkanchik hatiqni icha chay recho chay punta repa chorencho kutiykunmanpas karqan chayta rimarqaku pero mana yachakunchu chay chiqapchu imaynaya venenarusqanku mana venenarusqankupas pero kay periki awarisunchik riki kay Donald Trump nisqanta mana kay venenarusqankumantachu porque chayqa mana yachakunchu ciertuchu venenasqa imaynaya pero kay Iránmanta rimaspa Donald Trump nin Iránmanmi mandaykunchik achka ejércitunchikta chaqay nichkan riki tenemos gran armada cerca de Irán más grande que Venezuela más Venezuela pega riki tawallam karqa kunan Irán peg kachkan achkasum nispa claro achkasu kayta deben porque Estados Unidos manta Iránmanga riki karusu wawqillaykuna pallaykuna nisunchik ya pelotata hapiykuy nateriki kaylawta haway waklaw hipampiraq Hipan pinaraqmi kachkan Irán wawqillaykuna pallaykuna tenqariki chaykama riqa sasa mientras Venezuelataqmi riki cercalla karqa rikaw cercalla riki chimpallan anaymanta incluso chaqaya Puerto Rico rikaw más cercanejlla kay Venezuelamanta chaypi karqa base militar pues. Entonces necesario achka ejército kanan wakpi imapaq defendinakunankupaqlla porque nichkanmi kay líder de Irán hundirusaqkum chay portaavión nikitaqa ama apamuychu nispa wawqillaykuna pallaykuna Irán amenaza con hundir a su portaaviones ña chay Golfo de Oman ninku o costas de Oman ninku chaypi ñam tarikuchkan nispa ña nirunchik ña y chaytan amenazayku rika porque imaynampi Trump nikurun ñam kachkan ejércitunchik kay Irán ladunpi ña tantolla y tanto nin wawqillaykuna chay portaavión llarpiraqsi más de 5.000 soldados wawqillaykuna pallaykuna chay portaavión llapiraq y chay wakiqkunapiqa hay caso chique con wawqillaykuna pallaykuna entonces chay peligro kachkan nichkan rikaw Irán amenazay con chayna kay semanata pasarqaku amenazanakuyllapi incluso nin expertos estadounidenses ina Estados Unidos manta kaqkuna wawqillaykuna pallaykuna imata
paykuna nirqa achka dronkunata Irán mandaramunqa hinaspaqa chay portaavionninchikunata chayñata chay buques de guerranchikunataqa saschakuymanmi churarunman incluso undikachinmankum nispa kaypi nishkanriki hina especialistas estadounidenses justamente kay Iránpa amenazasqanta hawarispa wawqillaykuna paykuna nishkan ari chihapmi Sirkallampim kachkanchi kunanqa rikaw chay misilninkuna chay dronninkuna si Iránmanta hasta Israelkama mandan dronta chay portaavionkunaqa mas cercallapi kachkan Israelmantaqa rikuwawqillaykuna pallaykuna puesto kaqlla kutishunchik kay mapachaman qawachik kaypi kachkan riki llapa chay buques de guerra rikuwawqillaykuna pallaykuna Estados Unidos kay huchapi kay azulcham riki hucha lamar hucha nisunchik kayñataqmi Irán y Israelñataqmi kaypi kachkan yaq iguallamiki kaqa igualla kay niqllamanta mandarqaku chay misiltaqa kayllamanta mas cercalla rikaw porque nichkan riki mana kay ukusupichu kachkan sino kaqa kaychallamanta kaychallapis kachkanman chayllamantas mandachaykamunqakuq nichkankumiki kaypi cercachallamanta entonces chaqay incluso especialistas estadounidenses ari pasakurunmanmi nin wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu ninriki chunka buque de guerras kachkan kay Venezuelamanqa rirqa yaq tawallam buque de guerrakuna o suqtaynallachusmi tawallam karqa chaymanta suqtam llaparqaku chaynallam karqa chayñata hatun chay portaaviones pero kay Iránmanqa rirunsi chunka buques de guerra nisqan wawqillaykuna pallaykuna ina kikin trun riki nin kay alabakuspan rika ñam Irántaqa muyurunchik ña kachkan chunkami kay buque de guerranchikuna chaywanmi Irántaqa riki mismikachisun nispa alabakunman kasqa riki wawqillaykuna pallaykuna kay semanata siempre riki tapunku hinaptin riki wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino kay justamente kay Irán kaymi kasulchami chay Golfo Pérsico o Golfo de Omán kay y kay llañurayaq chañataqmi que chay estrecho de Omán nisqan rikaw chaychatam riki wawqillaykuna pallaykuna Irán wichqanman kasqa riki imapas kayninta asuykunqa nisunchik ya kaymantam petroleta hurquchkanku kay Irakmanta kay Kuwait, Emiratos Árabes chaymantan hurqunku petroleta chay petróleos kunan mana lluqsimunqachu wawqillaykuna pallaykuna chaymantas yaqa la mitad kay pachapi petróleo llapa llaqtakunapi consumisqanchik lluqsimun yaqa la mitad porque kaypi petróleo kakun kay Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Kuwait, Irak, incluso Iránmantapas, porque Iránmantami apachkan riki Chinaman, Indiaman rikaw pakan entonces kaymantas chay petróleo lluqsikun riki wawqillaykuna pallaykuna puro petroleros porque Emiratos Árabes Unidos chaypi kachkan achka llaqtachakuna chay llaqtachakunapas riki rantikuchkan petroleota riki wawqillaykuna pallaykuna justamente Qatarmi chaypi kachkan rikaw Qatar Emiratos Árabes Unidos chay ukupi entonces imataq pasa con como hayninpa pasaq watapi hayna watapiña nisunchik porque incluso hayna pasaq killallapim karqa manachu Israelwan Irán atacanakurqaku Iránraq atakarqa misilwan Israelaq atakarqa misilwan y tukururqa Estados Unidos chay bombakunata kachaykuptin manachu chaypi Irán riki imanirqata Qatarpi kasqa base militar manachu chayman kachaykurqa misilninkunata chay justamente Estados Unidos chay kimsa qhawaqta riki chay centros nucleares nisqanta bombardeaykuptinmi bombardeaykuwanki chaynaq base militar nikukunata ñuqapis bombardeasaq nispa manachu riki chay Qatarpi chay base militarta atakarurqa anchayta riki yuyarayachkanku hinaspas kay Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos nichkan tayta Trump kunanqa manam prestaykikumanchu porque Iránqa vengativo ñuqaykupa lawmanta riki avionniki helicópteroyki ejércitoyki rinqa Iránman
paykuna kutichimunqa hinaptiñataqmi ñuqayku afectasqa kaymanku manam nispas kunanqa harkakurunku hinaptinsi kunanqa tumpa piñasqa hina kachkan riki tayta trun porque mana riki prestanchu base militar ninpaq. Kaytaqa kachkan ya base militarkuna pero igual aman chaypiqa chay actividades militares ruankichikchu nispasa prohibikun. Hinaptinqa riki puro buquillamantaña guerreanqaku riki wawqillaykuna panchallaykuna. Entonces chaypas kachkan Emiratos Árabes manam prestayta munanchu porque kay chimpachallan rikaw prácticamente chimpachallan kay Iránpa chaypas pasakuchkan rikaw chaynallataq wawqillaykuna pallaykuna riki tukuy kay kuna pasakurun haykallapim haynapun viernes o jueves chaytas dronkunata riki kay Irán mandaykusqa achkata chay hatun dronkunataya hinaspansi riki tuta pawakachakusqa lliw kay Golfo de Oman chay avión de guerra kuna chaynallataq chay portaaviones chaynallataq chay buques de guerra chaykunapa hawanta nin wawqillaykuna pallaykuna ejército de drones chaytas Irán kachaykusqa hinaptinsi justo kaqay hawanku achkita altopi llipitiakusqas tuta wawqillaykuna pallaykuna altopi hinaptinmi ninku imatataq chay dronkuna ruanman karqa chay dronkunaqa risqa fotukuna tomaqsi maypis kachkan chay basekuna maypis kachkan chay buque de guerrankuna chay Estados Unidospa chaykuna hawaqsi rinman kasqa chayna pasakurun pero mana chayllachu paralelamente Irán, China y Rusia kimsankus practicasqaku guerrapa hina kay semanata wawqillaykuna pallaykuna porque kay rikaw huk punchaw pasaron huk punchaw hukña chaynaya patachaspalla rikaw. Entonces kagaya kasqaña incluso práctica Irán, China, Rusia kimsansi practicasqaku chay ejercicios conjuntos militares nisqanta maypi Mar de Oman nisqanpi justo kay Iránpa chimpachallampi y kay buquikunapa hanachampi kay buques estadounidenses buques de guerra Estados Unidos hanachampi wawqillaykuna pallaykuna chayriki nin kay estrecho Hormuz justamente chay estrecho Hormuz chay llañucha nichkanchik kay llañucha kaypi llañucha kaycham chay estrecho Hormuz sutin justo chaychakunapis chay practicata ruanmankuña kasqa hasta practicapas karunña wawqillaykuna pallaykuna ya chaymanta riki justamente Marco Rubio kaykunata hawaspan justamente kay especialistas de Estados Unidos nin riki ari chay misil ninkuna hayparamunmanmi chay portaavión ninchikta nispa riki rimarqa hinaptin riki sí Marco Rubio con el secretario de Estados kay Donald Trump nan riki secretario nin imanispa ari yaqa tawa chunka waranqas kachkan Estados Unidos pa runan kay Iránpi kunan punchaw tawa chunka waranja 40,000 soldados estadounidenses kachkan kay Irán cercanpi seguramente bases militar kunapi chay portaavionpi chay buques de guerra kunapi chaykunapi kachkan tawa chunka waranga nichkan wawqillaykuna pallaykuna Venezuelataqa tanto anchuma manchachirqa aschallawanmi kunanqa Irántaqa manchachishkan riki tawa chunka waranqawan qaykallawanmi manchachirqa Venezuelataqa yaqa suqta waranqallawanmi claro nis chay portaavionpi karqa riki pichqa waranqa chaynta chay wakiq buque guerrakunapi kasqa riki yaqa iskay waranqa ninku pero yaqa suqta waranqa nispalla nirqakuqa suq qanchis waranqa hina chaynakamalla wakiqa rimaq uyarqanchik pero kunanqa kay Irán chimpanpis kachkan tawa waranqa soldadokuna wawqillaykuna pallaykuna chaymi nin
sichum Irán atacayta munawasun chinatenga paikuna cha sasachakuypi tarikunja nispa. Entonces, kachkan seriki yaja chunka instalaciones militares acá Asia Menor nishampa ojilaykuna pallaykuna. Chay pistarikuchka entonces ya paykuna pallaykuna hawachkan kuliwriku ojilaykuna pallaykuna. Chihapta guerra hayakuykun hinatenga a ver pitaq perderonga pitaq ganaronga nispariki incluso ejerciciokunata ruwarunkuña. Primero chay GPS ta prendeykunku chaymanta chaqayarikaw hasta Iránpas ña practicarinkuña guerrapaq. Mana chayllachu rikyaw sino mana chayllachu sino imataq pasakuchkan wawqillaykuna pallaykuna llaqtakunapas kaynata nikun Alemania, Italia nikurunña. Llaqta masiykuna seguramente Iránman rirqankichik puriykuq llamkapakuq como ingeniero imamanpas rirqankichik Iranta ripukamuychik pasakamuychik amaña Iránpi kaychikñachu nispa imapaqmi kayna retiranku manachu kay Venezuelamanta retirarqaku ima peligrupas kaptinmirik. Entonces Alemania, Italia paykunapas musyamuchkankuña riki chay peligro kananta chaynallataqsa Estados Unidos y Canadá paykunapas nikurun ya llaqta masiykuna lluqsikamuychik chay Iránmanta tienen 48 horas nispa iskay punchawchallata quykunpas mana unaytachu o sea kay nimpa más o menos martes chayllata chayaq pasakurqa martes punchawcha martes miércoles chayta rikaw hasta jueves kamalla kay Iranta abandonanankupaq llaqtankuman ripukunankuman o mana llaqtallanman sino huklaw vecino llaqtakunaman pasakunankupaq ya porque vecino llaqtakuna muyurichkan achkallaña rikaw chaqay Irak, chaqay Kuwait, chaqanankuna Afganistán, achka llaqtakuna kachkan muyuriqninpi chaykunaman ya pasakuychik nispa ninman kasqa hinatenqa kaqay wichqakuchkan poco a poco riki wichqakuchkan poco a poco hinaptin wawqillaykuna pallaykuna kunan ñuqanchik kachkanchik sábado tutaykuqpi wak Iránpiqa domingo achikyaqpiña kachkanku punchawpiña kunanqa pero ñaqa kachkarqaku domingo achikyaypi hinaptinqa justamente kay domingo achikyayman ñas Estados Unidos atacaykurunmanña kasqa Iranta wawqillaykuna pallaykuna ñas guerra hallakuykunña kay Estados Unidos wan Irán nichkanku pero kayna kachkan kay asunto kayna kachkan hayninpakuna ña rimay karqaña de que kay Iránpi karqa protestas hinaptinmi nirqaku o riki pikunam chay protestata ruwachkan hinate tumparqaku kimsaman hukmi nirqa ari Estados Unidosmi a través de su servicio de inteligencia CIA nisqantakama o servicio de inteligencia americana chaynintakama chaytaqa umachachkan nirqaku chayna hinak Irán chaynata nirqa chayñataq nirqa riki mana chayllachu sino kachkantaqma servicio de inteligencia israelí paykunapas llamkachkanmi ari gruputa imaynan kay partido político periki gruputa armanku kunan justamente campañapi partido político grupo rika insultarinakusparaq tarinakuruspaq igualito pues wawqillaykuna pallaykuna chay protesta ruwanankupaq entonces kay ejército israelí chaypas rurasqa chayqa mana riki chayllaraq sino unayñas wakman rin porque chaytaq tarinku achkata incluso wakiqtaq wañurachinku wakiqtaq presucharurqaku rika kayqa hamuchkan hawawaqninchikmi nispa riki wawqillaykuna pallaykuna entonces paykuna sinalla activo kachkan wawqillaykuna pallaykuna y paykuna chay protestata organizanman kasqa ya entonces ña nironchik servicio de inteligencia militar a través del CIA Trumpa mandasqa hukñata riki Irán riki mejor dicho Israel riki Israel pachay servicio de inteligencia hukñata riki nirqanchik
kay Iranpis puntata kasqariki re pero manariki riwan sutinchasqachu pero reyakarqa wakpiqariki huk sutitam utilizan por ejemplo kay Perupiqa re ninchiqariki Inca Inca sapan Inca rikaw y warmichanñataq Koya rikaw. Entonces mientras kay napiñataq rikaw kay reykunañataqmi que Israel Europa chaypi karqa rikaw y kunankamapis kachkanraq Españapi rey y kachkanraq riki kay Gran Bretañapi Reino Unidopi reykuna ya mientras kay Irán piñataq riki ña riki republicaña pero república islamista mana kay ñuqanchikna república democratachu mana sino república islamista chayna kan paykuna pero republicaña mientras kay Arabia Saudí chaynata riki chay Emiratos Árabes chaypiqa pikunataq dueño reykunam chaypi kachkan Emiratos sutiyuq chay reykuna chaymi que achka emiratukuna kachkan chaykuna riki huñunakurunku yaqa chunka emirato huñunakurunku nas hatun Emiratos Árabes sutiyuqta riki formaron por ejemplo chay Arabia Saudí chaypi kachkan huk joven ya rey riki wawqillaykuna pallaykuna chayqa huk sutiyuq entonces Iránpipas kachkan chayna rey riki pero chay republicata ruwaruspas chay reyta riki qharyarusqaku wawqillaykuna pallaykuna chaymanta riki convertikurusqa riki república islamista de Irán nisqanman manaña reyqa kanñachu chay rey riki ripukusqa churintin aylluntin riki kay Estados Unidosman entonces chay Estados Unidospi hinalla kachkan chay mayor churin pay riki kutiykuspan kachkan runankuna riki reykunapa runankuna kanraq riki manaraq riki unayraqchu kachkan incluso riki chay runankunapa churinkunapa riki fiel reyman fiel paykunapi entonces kay kimsan grupos protestata ruwasqaku chaypi riki wañuykuna karqa ña Donald Trump aceptaron ña imanispa chay chaqwakunataqa ñuqanchikmi riki rurachkanchik imapaq ukunmanta pacha kay Iranta destruyinanchikpaq nispa qamkuna riki protestaspa chay presidentekichikta qaryaruychik ñuqaykuñataq apoyamusaykiku nispa justamente kay ejércitonta mandaron riki Donald Trump chayman kaqay ejército kaypiña nispa riki imapaq masta caprichakuspa protestanankupaq y chaypitaqmi que según kay tayta Ali Khamenei paymi chaynam sutin kay kunan presidentinkupa rikaw entonces pay panisqanman hina riki wawqillaykuna pallaykuna y kay gobierno panisqanman hina achka wañurun rika achka nichkanku yaqa suqta waranqa qanchis waranqa pero pakasqa willakuy nin siempre pakasqa willakuy kan rikaw porque mana llapantachu riki tupunku siempre pakanku rikaw por ejemplo kay Perupipas manachu pakanku rikaw mana rumiwanmi wañurusqa mana kaspiwanmi kikillan kikillanku churanakurusqaku chaypi wañukusqa mana protestachkaspam riki urmaruspan wañukusqa pero en realidad balawan wañusqa rikaw y chayna riki wakpipas wawqillaykuna pallaykuna chay semana llapantachu registraykun chaymi chay pakasqa willakuyman nichkanku entre 20.000 a 30.000 fallecidos nichkanku wawqillaykuna pallaykuna pero gobierno nin manam chaynachu suqta waranqallam kaqay sutin nispa chaywan defendikuchik porque chiqatapunipas kanman ya 30.000 20.000 rikaw pero ama llaqtakuna pinqananpaq pakanmanmi riki chaynallam kaqay aschalla nispa ninanpaq porque tanto mamallay mama tanto imaynama presidente iraní liu llaqta masikikunataqa supapachinkiqa wanchinkiqa nispa pinqanankumanta pakay kanmi riki kayna gobiernokunapi wawqillaykuna pallaykuna kay Perullapipas qhawachkanchik pakaqta rikaw y imaynanpi pakanku chaykunatapas yachanchik wawqillaykuna pallaykuna rikaw entonces chay chaqwantakama
kay gobierno iraní tariki desestabilización nisqanta rurayta munasqaku y chay hinalla kachkan pero kunan kay sábado tutayku y kay domingo achiga ñuqanchik nisqanchik Iranpiqa punchawñam kachkan domingopiñam kachkanku chaysi kay domingo achigyaqman mientras ñuqanchik kachkarqanchik sábado punchaw ña Estados Unidos atacaykurun ña Iranta wawqillaykuna pallaykuna kaqaya fotokuna kachkan kay fotokuna kachkan chay seninriki karurqam chay explosiones justamente kay lamar hucha patanlawpis kay bombakuna tuqyanman kasqa hinatin qatipaykun hinatin imam kasqa mana bombakunachu sino gas chay balón de gas chaykunatas tuqyachinmanku kasqa pero mana huk hawaqllapichu. Entonces kay Irán mantam kay willakuy lluqsimuchkan pakan challa porque kay nira kurikaw kaya hallakuykuña guerra nispi natiñataqmi niku manam guerrachu solamente balón de gas mi tuqyarurqa huk piñataq ninku manam chaynachu hupam chaypi karqa basuram karqa yantakuna kasqa chaytam kañaykusqaku hinatinmi chaymi chay incendium chayqa nispakunas pantachinakuy kachkan niku wawqillaykuna pallaykuna pero nichkantaq mana chaynachu kaqaya misilkuna chayarunñas kaqay kaypi karuta bueno kay no sé si foto originalchu punta kaqchu imaynay kaq kaypi kachkan destruido ninrikaw qanchis llaqtakunapis bomba tuqyanman kasqa nisunchik ya Teherán hina capital Teherán Badar Abbas Tabriz Parant Kesh Novash Ardir y sur norte sur este oeste lliwpis wawqillaykuna pallaykuna tuqyanman kasqa bombakuna pero manas riki chay bombakunaqa kay mandanmanku karqa kay buque de guerra kunamantachu nichkankutaq sino interno seguramente pakan llariki chaqay nichkanchik kachkanmi riki servicio de inteligencia de Estados Unidos, servicio de inteligencia de Israel, chayñat servicio de inteligencia, mana chay servicio de inteligencia ñachu sino kay punta reypa runankuna paykunach pakan chayta rurachkan nispa nichkanku wawqillaykuna pallaykuna porque llapan llaqtapis tuqyakuchkan bomba pero wakiq nichkanku manam misiltam chay kachaykunku nispa o sea iskay kimsa rimay kachkan porque mana claruychu kachkan porque wakiq nichkankutaq ñam guerraqa qallaykunña nispataq wawqillaykuna pallaykuna entonces seguramente kaykuna riki masta chiqapchakunqa kay hamuq punchawkunapi natinqa sichun chay guerra qallakuykun por ejemplo chay guerra qallakuykuptinqa pikunan chay participachkan Estados Unidos Israel kikin Irán yanapachkantaq Rusia yanapachkantaq China hinatinqa pichqa llaqtaña riki wawqillaykuna panchallaykuna y wakiq vecino llaqtakunapas preparakuchkankuñas nichkanku wawqillaykuna pallaykuna porque kayllata hawaspa nirqaku manam chayqa incendiollam chayqa ukanninmiki kañaykusqa nispallas pakasqa porque ventanamanta tumasqam kachkan chaymi kay ventanacha hawachakuchka entonces kaypipis hawakuchka kaypipis karumanta foto tomarunku hinaptin hawakuchkan waka husni riki yana husni chay nirqaku manam incendiollam nispa pero hatipaykunku hinatinqa achka llaqtakunapis principalmente kay estrecho de Hormuz chay o sea chay lamar hucha patampi kachkan wasikuna kaypi kay hawasqanchikpis bombardeaykunmanku kasqa pero mana kay misilwanchu sino chay balón de gas llawan nichkanku general pa wasinta chaypis chay general llapa aylluntin wañukunman kasqa chay general seriki encargado kasqa kay estrecho Hormuzpi chay bombakunawan chay bombakuna kachkan riki ama chay buquikuna pasananpaq lamar hucha ukupi pakasqa chay cuidaqsi kanman kasqa kay general chaysi payta wañurachinmanku kasqa chaysi kunan kay Iránpi kakuchkan chaqwa wawqillaykuna pallaykuna seguramente paqarinkunapaq riki mas willakuykuna lluqsimuchkanqa mas riki wawqillaykuna pallaykuna pero mana chayllachu
ya tukupananchik pariko wawqillaykuna pallaykuna kaypas kachkanta Israel si kaqlla bombardeaykun kay franja de Gaza nisqanta Israel bombardeaykun chaysi iskay chunka suqtan palestinukuna wañukullanmanku kasqa pikunatataj chay bombardeaykusqa huk wasitas wawqillaykuna pallaykuna chaynallataj porque nichkan huk wasita edificio residencial chayñata huk campamento de desplazados chaynañataq estación de policía kimsantas bombardeaykunman kasqa como kay Irán perike kachkan aprovechaykunku chay guerra tariki kay Gazatapas tukupachaykunankupaq riku wawqillaykuna pallaykuna kaysi pasakusqa riki kay comisaría Reich Radway nisqan chay muyuriqpi wawqillaykuna pallaykuna mana chayllachu sino kay Palestinapipas igual Palestinapipas chay misilkunas kayna tuqyakacharin nin wawqillaykuna pallaykuna kaqaya nichkan rikaw iskay palestinokunas riki kirisqa tarikurllanku porque chay colonos israelis paykuna riki chay Cisjordaniata atakanmanku kasqa kaypiq colonokuna mana ejércitochu pero chay colonokunapas riki armanten rin wawqillaykuna pallaykuna y policía israelikunapa yanapasqan rikaw chay Cisjordaniskuna defendikuptinqa anqaman defendikuchkanki nispa detenido siqaykachinku entonces chayna kachka wakpi mismirichki natinqa kaykuna riki hinalla siginqa pajarinpaq masta kayta aclarachkasunchik wawqi challaykuna pani challaykuna oranchik rikaw 9:17 de la noche mana chayllachu tukupachaykunanchikpaq kay Turquiapas kunanqa alerta paykunapas qawanñañas kachkanku kay maniobras nisqantas paykunapas ruachkankuña chay guerrapaq hina entonces cualquier momento chay guerra mismirikuykunqapas wak Iránman hina riki sichum chay presidentinkuta hurqurunqaku chay líder máximo Ali Khamenei ninkuchu payta hurqurunqaku hinaptinqa tukurunqaya pero manachu atirunqaku hurquyta hinaptinqa hinalla sigikunqa nichkanmiki hastaraq masta mirakunqa nichkanmi porque chay wiraquchaqa riki manam riki kay armada estadounidenseñatachu atacaytaq munachkan sino atakanqa riki kay Israeltapas y chaynallataq chay vicinun llaqtakunapi kachkan bases militares estadounidenses chaykunatapas maykunapi kachkan Arabia Saudipi kachkan bases militares Emiratos Árabespi chaynallataq riki kachkantaq kay Irakpi igualkaq vecino llaqtakunapipas entonces paykunapas sufrinqa nichkantaqma entonces seguramente kaypi riki chay misilkunawan kay bombakunawan riki desde ukullamantaraq kay Iranta dañayta munachkanku nichkankutaq rikaw ukullamantaraqmi manaraqmi hawamantaqa manaraqmi nichkanku wawqillaykuna pani challaykuna pero chaynachu imaynaya kisay hawamantapas yanapachkanpas disimulawlla riku wawqillaykuna pallaykuna porque kay Irán ukupi riki kakuchkan nisyu chaqwa porque kay Israel chayna Estados Unidos chaynallataq chay Punta Reis riki organizaron kay terroristakunata nin rikaw grupo rikaw huknin huk sutiyo chayna riki paykuna riki chay chaqwata rurachkanmanku nispataq nichkanku riki wawqillaykuna panchallaykuna incluso kajay kay pirika último willakuykuna nichkan ñam guerra hallakuykunña nispataq riki wawqillaykuna pallaykuna kaqay nichkan riki kay willachakuytapas kunanlla riki qayna punchaw kayta hurqumurqaku pero kaytapas churachaykusunña kay chaman últimos comentarios riki wawqillaykuna pallaykuna redes sociales pipas tukuy kayllamantañan publicación kakuchkan Irán tiene 80.000 drones listos para atacar mama chaywan riki liw kay muyuriq llaqtakunata invadieron rika kajaya rika prensa confirma la capacidad de ataque de Irán en Medio Oriente tiembla nispa kaytapas publica karamun kay redes sociales nisqanpi
kaykunamanta más tariki pajarin rimarich kasunchik wawqillaykuna pallaykuna pajarin ñam kaymantaqa rikaw rimarich kasunchik más aclaraykuch kasunchik cierto tachon chay guerra hallaykukña kay Medio Orientepi imaynaya porque sichu hallaykukña hinaptinqa bueno chay imapia tukurunqapas rikaw imapia chay tukurunqapas Mari wawqillaykuna pallaykuna ari kachkanraq riki kachkanraq wawqillaykuna pani challaykuna imaynam kay tayta Nicolás Maduro tariki hurqurqaku chaytapas rimachaykusunchik kaypi rikaw kay partiman tupaykachisунchik chaywan tukunanchikpaq machu atakaspanku riki apasqaku chaypiqa misilkunapas tuqyasqa sino que imas pasakusqa machu Rusia mandarqa China mandarqa chaynata Irán mandarqataqa llapa chay dronninkunata chay Nicolás Maduro hurqusqanku punchawqa hasta misilkunatapas kacharisqaku chay helicópterokunata atakanankupas chay avión de guerrakunapas pawasqasa guerras kasqa kaytaqa sino pakarunku riki wawqillaykuna pallaykuna chay wakiq willakuykunata porque tuta karqa riki iskay hora riki peleo rikaw teriki hapirunku Madurota aparunku chaypi tukururqa rikaw y chaypi ninku wawqillaykuna pallaykuna hasta misilkunapas tuqyasqas pero mana sumaq preparasqachu kasqa kay napa Maduropa chay soldadunkuna hinaspas mana atisqakuchu manejayta chaynapas vencerachikusqaku porque chaypi vencerunmankum karqa nispa rimanku riki wawqillaykuna pallaykuna ya pero chaymanta lluqsichaykuspa rikaw imayna Maduro hurqururqaku chaynatas munachkanku hurquyta kay Ali Khamenei nisqanta riki wawqillaykuna pallaykuna paytapas hurquruyta munachkanku ya pero mana payllatachu sino a nivel mundial chayta ruwachichkanqa Estados Unidos por ejemplo Chinapipas wawqillaykuna pallaykuna Chinapipas chayqa yaqalla golpe de estado pasakurun chay Xi Jinping nisqanmi umallichkan rikaw kay República Comunista China nisqanpi paytapas yaqallas Maduro hina hurqurunku machu qayninpa willachkaykichik ari paytaqa riki Madurota hurqurunku hina soldadunkunalla traicionaspa rikaw entregaykunku y chaynas kay Chinapipas kay hina chay Xi Jinpingpa amiguchallan luchaq masillan pukllaq masillan riki kan generalkuna chaysi chay iskay generalkunata kay Xi Jinping riki presucharon imanispa qamkunan chay secretos de energía nuclear nisqanta rantikurunkichik Estados Unidos nispa riki wawqillaykuna pallaykuna atis iskay generalkuna detinisqa kachkan mana chayllachu porque chaykamalla karqa riki willakuy puririskarqa redes socialeskunapi pero mana completuchu pero según pakasqa willakuyman hina kay Chinapipas hataritas munasqa kay Iránpi hina guerra wawqillaykuna guerra interna ya hinaptinsi chay generalninta hapiruptinku chay hatiqninkuna ayqikusqaku hinaspa riki kay capitalninpi riki kachkan palaciokuna rikaw chay punta reyninkupa palaciokuna chaymansi ayqinmanku kasqa porque chay palacioqa riki kunanqa museoña rikaw chaymansi ayqinmanku kasqa soldadukuna hinaspa chaypi riki protegikunmanku kasqa achka soldadukuna jefenta hapirunku hinaptin ayqikusqaku riki wawqillaykuna pallaykuna pero paykunata ña watucharunkuña ninku rikaw ña watucharunkuña ninku riki porque kay tayta Xi Jinpingta riki golpe de estadota rurayta munasqaku hina soldadunkunalla riki como general riki hina mandaq masin waqtallanpi hinaspaqa riki facilta apirunman karqa rikaw el soldadunkuna kachkanku grupo chayta riki paypa makinpitaq llapa soldadukunapas nispa nichkanku aunque ejército chino riki diferente manas kay Perú Estados Unidos hinachu mandokuna riki sapa generalkuna marina chaynakuna sino hina presidente riki uma chaypa hatiqninkuna riki brazokuna ninkutaq rikaw bueno imaynaya chaykakumpas porque nichkanku wawqillaykuna pallaykuna chaynas pasakunman kasqa kay Chinapipas
y chayñataq rimay muyurichkarqataq no sé maykamaya chay kunan chay chaqwa kaptinsi nisqanku kay Iránpi presidenteqa amañaya chay llumpay chaqwata ruwasunñachu mejor pacificarusun Estados Unidos taytatron pacificasunñaya nispas ninman kasqa ciertuchu chay imaynaya porque a veces chayqa llullakunapas kanmantaqchirika pero kaypi según último willakuyman hina ñas riki kay ejército iraní fuerzas especialistas chayñataq que ciudades subterráneas de misiles ninko, o sea llaqtas kachkan allpa ukullapi chaypis kakuchkan misilkuna allpa ukullapi Israelpipas Gazapipas uklawkunapis waklawpiqa desde puntamanta wawqillaykuna playkuna entonces chaykunapis ña qallakuykun ña paykunapas preparakuyta nisqanku o mejor dicho nisonchik kaypi listuchallañas kachkanku paykuna ña riki qallakuykun ña kayqa despliegue nisnanmiki chayqa listuchallaña kaymiki listuchallañas kachkanku wawqillaykuna pallaykuna bueno kaykunata riki pagarinña masta rimarichkasunchik yaqaña ya 7 o 9:30 imamaña aypaykuchkanchik kunan isusqa samachakusunchik pagarinkama wawqillaykuna pallaykuna. Rimarininchi. Rimarininchi. Punchawpa mitakuynimpi. Revista semanal Rimarininchi chayaykamun tukuy willakuykunata apamuspa.